ngathi ngikhuluma ngobaba uMtsipe kwathiwa ndilwa naye. Angilwi naye futhi if ngikhulume kabi ngiyahoxa. Ngoba ngalwiswa kakubi ngabantu bakaMtsipe. Wena SG yeke lento yokulwa noMtsipe. Angilwi noMtsipe, bengikhuluma i-decision ye-NEC eyokuthi masiyeke ukuxoxa lento yobuholi ngoba sisenkingeni. Masilwe siwina ama-election sizoyixoxa masibuya lapha. Kukho abantu abayithandayo ke lento. Ngithi nami mangibayeke ngoba mangibakhalima ngisho izinto esivumelene ngazo kuthiwa uMbalula usislower down yena uyaqhubeka. Uyabona mangimelana namhlanje nimane nisithi hayine pula yaMbalula kuthi sinitshelile nanso uMandla kazulala la. Mandla niyenzani eMpumalanga? Why uMbalula ehlala ejika lapho? Sekufuneka bakhohliwe ukuthi ndingunobhala and ngizobuya na next week Mandla ungawari. Ngiyeza. Ya ungibize naseNkangala ngikafiki ispeed. Ngicela ukufika eNkangala. Brajo ngiyeza. Andiyo minister mna ndiyo deputy minister ndingu SG ndi full time.